ملیت مشوانین هجام مشاره گلک گرینگ و دروجه و تبایا جیهانی ده یعنی جه امریکا بگره ولاتین اروپایی بگره روجلاتا ناوین کردستانی جی بگره بکارانینا سوسیال مدیا لسر آستکی ارینی لی ننینی هم در باسی ده هوکی ببین و کلری جواکی صدیق محمد میوانی منه و مجاره هم دیلی گلکک صدیق با خفن سلاف بوده کک صدیق کک صدیق نها سوسیال مدیا به اینترنت به گلک آلین و ارینی پوزیتیف هنه لی زیده باری خلقی آلین نگاتیف آلین خراب بکارتینن اگر آوی چی اگر دست پیکه ده وکی وکولرکی جواکی نرخاند ناویت بومن بگه شب باش بو بنرت هجا و بو جنابته می گمان اگر ام بین عمیریت تکنولوژی و تورت کمالایتی ببینین يعني اگر به سنور تنب كر اینان يعني چه سنور بوينينا وبكار اینان یا زوره و یا بصانهيه افصانهي كرنا و بسنور كرنا یا بیا جهه مترسيه لسر تاكا كسي ولسر كومال جايجي دي صار من بيت اما جاب هند دم كو اف تورا كمالاتيه هر كسك يعني مثلا هاجر اس كسكينا ناسم نابت از یکسر قبول دعوایی بکم یعنی بما حوالوی یعنی تشتکی بلاکم لسر پیجوی و اوش همی کارتی کرناوی ده زفریت و ابنرینی لسر وی کسانی اوید دعوی قبول دکت بس كك صديق يعني ام خبكن جهيفان جنجان ده مثلا جنجن ده كيفنا ناف سوسيال ميديا ده دانوستاندنه کی مثلا حوالانه دخوازم بکن لی آلیه دن اوه کی وکی گفه بکارتینی مثلا آلیه پیوندیدار چاوات کارن ریگریه لویه کی بکن مثلا کو کسک گفه تهدیده لحنبری کسکی دن بکه جواری پریام بگره حتی واری مثلا جنسی جی کو بخوازه پیوندیه دینه يعني شواري قريب لكريارك يوسا دكاري بركر ام فرض زانين كو تبياس زايد تند هبن و في چنده هر کسانك گفك الكسب كتن قارينانا رسمت ويان پارچا وديت وي بو چه مرم بيتن يان جي بو پارلچه کرم بيتن يان بو چه مرم ديكا جي بيتن تبياس زايد قوات لي بنكرن اگر ام بزانين يعني اكو ياساي عراقي عندك ياساي قوات اينا ندري لسر في چنده وده بيتن هر كسانك هرشا لسر بيتكرن سكالا بتت دادگه دا او كسانه هرشا لسر بيتكن بلا دادگه كرن بلي كي صديق يعني انه مثلا الولايات اوروبيه جوسايا مثلا آزادیا مروف هیا آزادیا یعنی چنبرکی آزادیای مروف هیا او کسیم کو وی چنبر آزادیا مروفی دشکینه راستی سزایانتی آلیم پیوندیدار وی کسی مثلا کاردن بدن دادگه جی کو دکوی نام جیانا شخصی چنبرا شخصی یا مروفکی ده لکردستانی و عراقی ده جی وی درباره ده چی دکاری وره کرن گورا باوریاته هلبت اما اگر سحكيني يكم تشت تبيا بري ام بحثي وصايب كين بحثي خيزان بكين خيزان تبيا سنوركي بوزاركي خوب داتن ان بهر اندامكي خيزان اخو كار انانا وان تورت كمالاتي چونكو كارينانا وايا زور دي كرت خلطيه دا وشاشيه دا ودبيتا مترسيل سروي كسي اي كارتيني تم بودمكي زور نخصمت اگر او کسان پیوندین تلفونی تقال لي وان كساب كاتن يان رسمه بوا بنيريتن ام ما آزادی که هی بس آزادی تبي هم قاوي يا سنورداره چونكو نابيتن ام همي تشتي يبر هلا بيتن سنوردار بقانون وياسا بيتن باشا او ما ترسي زيادة تر لسر
مخابني بككي صديق لسر جنان لسر منالان تيكرن مثلا دبستان بن اف سازين باراسنا ما في جنان بن اشترى بيجم آليين بيونديدار بن دكارن چواري ببن آليكار يعني جي شيورام پیشنیارین خواه جبوی زاروکان و جبوی خانمان بدن کو اف غلطی پیکنی نسبت وی چنده تبیا ام هشیار کرنا جواکی ما بیتت ناف کومال گهدات ناف قطاب خانه و دا جنای ما وسایت آینی جی اتنا وکولر جواکی اوت ناف قطاب خانه دا نخاسمت بو قطاب خانه کچان کو اوانتورت جواکی وقتی بکارتینن تبیا بکارتینن يعني بشيوكي كو بزان او كساني تعاملي قلت كان سر دري قلت كان قد كسا ولا بيتن هر قاف هر كو ملك هبيتن يان بيجك هبيتن او تيدا بجدار بيتن كيكي صديق حروها نزانم يعني لحريما كردستاني العراقي ابيكتيب كاراني مثل دبستان عنده طيبتي دبستان عنده مروف دكاره باتورين جواكي بلوك بك يعني جفيلتر كي بدرباز تبه جبر بيه كي مثلا وان واي في عنده نكاره ورب كارانين لكردستاني دبستان عنده قالوا ابيك تيب كارانين مثلا فيلتر دديننا سر وان آلين انترنتي كو تورين جواتيني ايكو بيوندين جواتي بيكتين او يك هيا مقابلين من شيء يعني معلومات صار ذي بابتينينا يعني شو بابتك فنية يعني جريدايا باكو امد بيجينب وان كساي شارزا بلا يعني بس بيشنيارات يعني مثلا بيشنيارات وكي بكولركي جواكي كك صديق بيشنيارات شيء يعني مثلا افكسي كو بواري تكنيكي بمشو دبن بيغمان زيركن ودكارن وان تورين جواكي دي جهين قشتي ده مثلا فلتر بكن بين بلوكرن بادر هذا كرمكه بيشنياريتش بله يعني ام بيغمان دبيت تشتري وصها هبيتا يعني عندك مثلا او كسانب كارتي نيتن چه تور جواكي بيتن هاتشن جورك الوان جورت او بيتن هر كسانك يعني مثلا اخذ نقاط زياده بيتن او تو بلوكي يهدو يجي يعني اگر ام بيجن تبيا باوريك هبيتن ناف خيزاني دا كو اف كسانه اوي وقت بيت يعني ضحيه يعني اكو ام بيجن قربان يا هندي دبيت يك ناف خيزانه دا هبيت هاري كارياوي بكتن كنا هليتن بل زيادة قافل سروي بيتكرن يعني جي خرابتر اللي بيتن راوشاوي حروها كيكي صديق مثلا ها اف قاف اف تحديدي قوتين كرن مثلا قافاكو قافك تحديدك بالدفكي تيكرن حنبري كسكي او كز دكاري بشي مثلا نكا صايشي نك بوليس قلي بك الحنبري بينا داد قهبي بكرنكو قاف خوارنا کارکی کریمینل کریه کارکی سوجه سزایی کریه لی دواره سوسیال مدیا دش مثلا کسک وکی اف راپورت آمه کسک پیوندی به خانمک ردانیه پیوندی آویه هیا وکه حواتی دست پیکرنه لی الحنبری وینین و ویدیوین و یعنی او کسک وکی حوال بویا پیره پاشی وی خیانت حواتیت که لحنبري وينا وكي جفكي وكي تحديدك حتى وكي كرياركي كريمينال براجين دقازي تعديلي دكا دبيقوتو درنك في زيب بلعاف بكم يعني اوكس القرابة حوريات دبي تشبكة وكي بكولركي جواكي او خانم دبي تشبكة دبي بشي اصايشي يام بوليس قليه ويكسي بكا وباشي تشرو ده فرمو كيس بلي او تشيغا في الليبكتن دبيت او تماركتن تمارة دنجي بيتن وتماركت وتقديم اصايش بكتن دا تقديم دادگاه بكن دا اجراءات دادگاه برنبر في چنده لوي كساني تومات بار بنا ورگرتن ودبيت يعني او كسانت و تشتي بكن يعني مخابني يعني ام
قالك جارة بر شرمزاري وبر في عندك كاس بناء قرباني وعندك كومي بارا جدا بس بو في هندي كو رسمت وان نهنا بلاف كرن بس يا باشتر او كسالت في تعدايت كان بين السزادان وسزايك باشش هو ناف يعني او بيجن ميدياش بلاف ببيت دوا بيت درس بو يديتر gelek spas bûte ve kulerî civakî Sedîq Mihemed ji duhokê li gel me.